Osei baby a wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan baby biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo nji obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu baby a wo mfa mese wo se fe number ye gu screen so yedo be kwa koduru ni ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia be so koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we Eye Facebook live for so and di edi eye Linda Osei na dudu na nkasa enim se eye TikTok ho ana o abayoi ewo eye abochimen no ne de se eye TikTok abai ana ontimi video no kasa yi obefa the oneness of oneness in woman indeed Afia ehwewa ana ise no woni ni mienu ede ko eye nakra na ntokwa edi tuemu no enya semketo no kra na Linda yi media ko insema bayo yi ebe kan o social media no enya sekretwa ye ko ni tin Linda emra oni eye Afia hwoa wa very drive say Afia hwoa yi no kwasem ne say me catch up point blank nyansa dudo na ofefa dia bobo no to boasa e ba ko na aka won hwi ya unya tin Linda emra o be di Afia Schwarzenegger atem tin Linda Oben monya fo na wo no wuje adwuma na wo kọ na wo sa sabi nyansan wo studio ho nyina na efem ho na de koye no na wo nyansa be no monyusu wo kọ wa se nyansa ni nyina kọ ama sabi nyansa ba kokora de wa nya bi wo adwuma mo no mafa de aye o abo mo ho ba de aye adwuma sabi wo gije tikakra kasa esi wo na adwini bia nnem no awanya de fo munya san komo omo ate no mugu omo ani mase omo ya hwe enye ye jimi nku a sesa misrofa komo omo ate misrofa komo omo na ade adru na adru treketa adwene ni na omo trim wasesa wayi nyasa na yi adwene ntu be so omo ti nesi so no mo de yere please odo fa komo omo ate no mu hia moa nyansa na yira edi sa eye ensemo betu dwa edi fa eye Schwarzenegger ho no abibu wie na Afia Schwarzenegger kan se Linda quality ti me ka kire woni ebobo nchenche so woni no antima new street se ebobo nchenche ya hwo nzu yi pati uhwe di patutu Afia Schwarzenegger go ya yenti Afia Schwarzenegger yento gmedi so mi fi unje o se mi so social media na ya fu sei na nkombite sawo Linda ha wo osu atuduro ene wabo wi ano ene wode nam ehye ha Linda na wo ye disable kone kwaje grants wo ye disable wani etwetwa wasoachi se nru mu prako ye friend hog gogo na hwe ohini no wanu atu abom ohini mu asa ho ne ye ko investigate yi covid wo share won wa bo wo dam wate ha ya kan twa won ofonsa wotete abrofonsa my bin to ye kenkon e binge na wadwin e bin na wote UK hotete no e binge na wadwin wo ka depend me on aboa wo ga na hanka ya me house girl wo fi wate aboa kurasini ba wo kwa na ti UK wani ntiye wo dress as a kadebo damfo Jimmy for ba me for ba o sa na nya abuafunu na ntwesika etimi fa wo ma na o ma frustrated no ekwa abrochire ye di wo ma enhawa ye di wo ma abua utwum kwan tenten se kolego no kwan meni wanum mete am etwa meni wanum ho fuseye ho sakatu se mpase niema abua dwan wasia wo menia wo bedi wo to wo menia what the Paris Bowl and a bedi. Quasia be yamoba. And those are the guys of one year. I know Pemco.
Thank you very much. And to call Abesi Afia Schwarzenegger any Lena and Tem and no. Then my main cause my just say Sheila. Sheila, what is to call me Afia Schwa any Linda on social media no sooner. What call your bar? A little bit of advice add my mom. I mean you. Media enyamadi hu say social media is akoye beef ni beef na Linda ne Afia no o me no nyina obi a per trend nti me so obi dey asem fa Afia so aya me ni problem because Linda on say o person obi be subscribe no person obi be follow no nti say fa Afia so a enye problem enya me ya so mudi o watam me per Afia asem me pe Linda asem ti me nsem bi say no me beef no manya obi ma akoye family beef amamo fa mu nkojim we nya gidigidi bia na unum Ghana for ye be YouTube ni ade na ani aso what I say we mo hwekora ba won say nye serious Afia dom oboa na wo boa Linda me de sana me hono wo boa no because ni Afia de so ko kan na nyame ye wadom na wotimi som de a na say ka won so followers ni bia den e bia be county mo bia amfa no nkoje mo bia ankoka say no my serious nti usu bi koka Afia ka se na ni chew wi ase de so koka obi a de wo won na ye den e na ye say wo ye serious so obi hu sa asam no mo ka ye serious ba me Obofour de me hu ni say enye hwe o mo nko in some Afia ekano ma mizumiti o Josuale o asemme na so worker efa eyento kwa omienu omo ekano miti o usana senya ko the issue bi bae ni pa kan sem bebre but actually na yekohu se sa ye trendra o sere Afia etwa kakra ma enti mi we se na ekoso na mama ka social media issue se ne die me nji da bi nti we mi mu se e trend bi na ma me no ahu Afia no hyehyɛ na omo ye nti we na we so obi a take ni serious e trend na ma me no epe okay yes okay asema welcome mami nti we mami no fashion singer ene busumpra Osei Linda Osei radi ya gomo kakeni kemiti Osa Afia wa isa ate no na ho bon te sa ate nti ba bia na o ma na ho bon ensema o ka kai trend a Afia nka woni twa we e wo so what I say because Afia no ase o je ne ho me na adodo o nsema o ka kan social media Ghana na ni nya di nche obi a o okay what I say o du ba bi o so o hu se o yo ba what Oman ne kasa ne nim die nyina yeso oba but to bi o kasa se wo tumi oni hwe na ni nya din Afia ni matem ni die o Afia o ma metwe kwa na Afia kaka enya eno nya ya kasa ho bon te ko no bo no wo trans na wa se akawa ena ya menya ya me no so na aka me enya me ya bi na metwe de na ya tem ni de su do bi aka ya Afia o ha do too much mi ti wa kasa o fa fi wono we ensem kicho bi e masem ana o manya no moko Afia Schwarzenegger ene Linda Osei abuchi mem ana o TikTok so no oye na djuma ene se dey odina samba Afia Schwarzenegger so yes me too Akwes, I don't care about whether it's a beef or it's trending. If you have a concern the words now if you see on the woman say you be yaria you find na me go obi yare mfanya no nka me mfa de nka mfa nto ade ne wo me ade wo na beto se obi ni mi se dare mi di wo se beka so wo so wi ano de anya ya de ni ya de ya bia eno de wo ye dishia na wunya me ba cho nyem dishia se tiwo ade mi dishia se ade mi dishia se ye ka de wo ho yare Akwes yare de obi ampe stay 7 previous and then yare and then let's go to me ba sister we get to say we disable only disable we disable sister okay not to disable you no disable you so ko kan to that's my issue but I said it and I'm saying it again very soon this social media if you are not entertaining you are not educating you are not informing positively and you go on with this abusive and unpleasant words, you'll be banned. And you know, great. Someone has to make a step. Opa. A journey of thousands miles needs to step. I started it. Very soon I'm writing to the webmasters and they'll go to outline certain measures to stop these things. Okay. Mahama said, because we are there to entertain ourselves, to inform, but these words
of deformation and those. What is trending? What before social media? Anyone? We near me as why are you looking for this trending for what? Because of money. We are trending because of money. If it's because of money, we are going to be restricted so that your money. No, my friend. I just said, Bruno, no Ghana or Masa. Oh, there be only a quarter. Okay. In some way, a Linda no Esaba voting, Esaba reply, a Schwarzenegger. Somebody can sing me Esabika. Yes, until Linda no MAKAA. And some man and some trousers. Kakri. Hey. Only 7 June and UCC. Lina Saba continue. And some walker. Would you want to see? Until Sabi will be a Nyasika. No, a pill be room and I net I was here from. No, was be a beer TV station, be a beer radio station, Sabin Quasia for my Eduma. Be a told, can it be a Nyasika beer? Or Transian or Chakin and Chakia. So me radio station Sabi na kwasiafo bi ne adwuma bi ye no afa Sabi kwasiafo bi agum no mu Jimmy nko a adwuma o TV run afa wa wo ye ne ba o ma ne nye adwuma wo TV run no station run obi ye no wa ma to na wudi nsemfo no ne ba ono ne ba o ma ne nye nyam mo ye bibie Ghana sikafo sika ho poporowa hu de mfanye na Sabi de BS TV station na ma Sabi nkwasiafo bi mu enya adwuma ti mu ye no mu di nkwasiasem abere nkwara wie school yo certificate pe makọ journalist mu sko mu nya adwuma nye nyam no mai bibi utunyi fu ye se boda mi bi anu oti akoti ala ho na e frɛ no akonoma ole na ya in some way and Linda Linda maybe if you have any cancel a trousers man say if you say any some fucking cancel trousers and it's Mary Kakaka. That's funny. If you think I can't so cancel now. Maybe na ha mi o mi na beka kire mo. Na trauma ne de wo na wo bo oba. Wo na wo bo because so much trauma ka wo ntimi nka nipa ho asemu. You can see enim de wo ya na. And go for Kuno mo do free. And all frustration now they board drugs. Jamaica for do free. You can't see any man. Only tebe se kami adokono. You can't see any. Why you say over so ya kwa Jim de bia na adam pass. Now can't come for who timi can't come for wasem. Who are here of fear. When it chow said ye who true mu. Why look me. When in a say two paralyzed emiti a poor kwasia. Ofa camera na kan ase ofa camera no why jefu se broni wa wansu abono why fu se sakatin se ne afu yare fo meni wanum pe aboa kwasia wa ba sha why frustration why wa sha why frustrated o dwan ba kwasia mpanyini ba aboa ba me papa wuye mabusu anyina de yi ni shemensa wuye betimi de bibia shawsa because unity wuni adwene most importantly when you chew at the papa etwama uhu when ya ehwehwe wuturu mu abo ni frani kwasia yarefo me ne wanum me te he film abo driver tu ni ba a wabo tu aboka abo wate wu bebrebe sa nyama yakotu agu abo wu bebrebe sa Ghana foka Wofu se wate aboa watu abom no watu abom say ayi oh Richard Pan we are better to be bia shawsa because unity uni adwene and this was they got to be la ma Oselinda Neselinda Osei no Amalinda Osei so I study them give say they because we are me the ebebro amounts of Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.